kendiat apa dia berkenika boundary ke jongi joka jik penbet put besam ke mentagasi ni dan commotion ke ba ila ya keren hak bai dia berkeni ke ba lawan rat di ba Gabriel walang i hak bai dia berkeni commotion aku aman pau kendiat ni nakaliang jong ka executive committee hak jing jubab ke jong i in charge of ilaka ila pensyai ba kastan juga council hi kan ne wi kumju kumbala de penyakut keladon ke coordination committee kan long bai kumta ba kinyai be syakwa ga ai ga jing syai mendagasni pok house dari la kalian ga jonga kwa kendiat man kan kumno gelam oi kam semladan kono ga jing kata ya menta kampadon kono ga jing penbet yo put usam apo ga konsumsi ga jonga dari kumunong gelam apo kadong ribai bat kumud khat juga council ngasko bangadan ga jikitli ya borok kowe ka jurisdiction juga council ga jongi ga jong ga jelai borok kowe i habang ngilong nong ngelam nong mikmat kamot ba nga ngadi tang UMDC jong ga tu konsensi di madagas ngi la ngala sotu syai bagi dan ki perlo MDC ki support ya ke MOU ki balakan syai namar ba kiong ba ka konsumsi ke jongki kila sohon namar ba borok kisnong ki wandur apo me kalia ndai kum kinong ngelam na kwa bano ni ba yimde banhon tang na kamata ka konsumsi le jong ding hapan perkhadro nong taki wei konsumsi nga susi bani tho ba ka dong ri boy jongi wala kamde ka konsumsi ke jong ketika temarwan nado na po STC kam nang to ketika temarwan ka yong khuli itu ki area ki babon ke pilang kata ila do lagi cakap jo dikani ka kalau ki ai ki basusi bang kwa ban keren ha ni ko por ba kum ki no ngelam imde ban perkhat tang ila ke jong ka konsumsi ringi haban perkhat ro na ka benda ke jelahi borok kowe bat ni haban dan ke jinge tli ke jinge sotho jumur tanggawi ke sur na ka benda ke jumur tailang jong ke jelahi borok kowe tak de mo kwa ban keren kerja tesakawai kwa ban pandang ni ka bang ila keren po house pi sosen e ki breu ki jongi le se ki bahap syapo asam haga jing penbet pun ingat no asam pi hapo asam idon ka asam lan and revenue regulation ka paspa ka penbet kani ka anji itu ipi hapo asam don mano bala balong trai ya kendo siap isono ki breu jongi kin point kalau ke ki ba sosi ado kata bala bagi breu jongi ki hap support asam di nomor kata na kalian ke zonga dapat pau sai sin ke jing sngo kemen habang ayo sngo now ia in charge bo pun pau Pakistan jo ke executive committee ngamtip ki kata ke jing ke balur ke badan hapo kalong kum no ngamtip ngam dan kalian kita kalian persya rai ke jing pen pau ke na kalian ke jong ia in charge kalong pa kidan ke jing itli kim dan ke jing perjumon wala da kidan na giliang jo ki member ba i support ye ki MU te ngani scam ba apo jingalam jonggu in charge ilaka ko muchaman jong coordination committee kam kan yet baik ko mangila kren ka boundary committee ba kata ka di stan ke jong ha du ko pokot aku akan berpau ko